Magdala ti biyag! Magda! Woo! Magda! Umay ka man dito, oy! Coming, honey! Hani nga. Anya manin da ito'y simangpet a parcel, maum. Ay, yes! Naa. Ay! Simangpetan dya order ko. Ay, mas dawak man, tanagbit a simangpet. Ni? Kat no karo order ko lang, edi kalman. Ay, anya man daytan. Sagmamanaw. Ay na, nalakalaang daytoy lakay. Bigbigat ngam ag-high blood ka. Ay na, nagpogi talaga to'y lakay ko. Ay, di nak maala iti kasta nga style mo. Sika, Magda, ah. Inaldaw kay den nga da sumangpet nga order mo a parcel. Pagsidsidaan na kami kadagiti anak mo iti kapiken asukar. Ay na, honey. Nagbasit lang daytoy parcel ko. Kasla, kadakkel ti kahon ti puspuro. Anyakot adanag mo na ya. Anya nga ti karga na. Kwa, honey. Lip balm kan collagen serum. Tapno pumintas mat atoy misis mo amang dungdong mo kan ka. Iti kastaunay. Puro papintas. Saan ka mangarod a pumimpintas? Kaya manuday tangay. Ay, nalakalaan kunakmat. Nakasale ngamin. Ay na, 4,200 laang, honey. Anya? Upat aribo dahi ta akabasit ti order? Ay, sana bale. Installment mat daytoy. May bladakan kan. Nay, agbayad ka iti nasarok a 4,000. Idinto tawan ti budget para iti kapikan asukar. Ay na, saan ka kading nga agong-ungat, honey? Ay, tandanam! Nakatamtam na iti kapik ita eksapa. Tawan asukar na. Uy, Magda! Kumarik, Magda! Ay, si kamot gaya, my beshi. Agoray ka, Maray. Takit kita aniimbag day tabibig mo. No inusar mo jay, inflex mo jay Facebook. Ako nam anak kangingi na alipbam. Ay, amo mare, nasurok nga upat aribo day chay. Wan nga raw. Medyo pimuskul to'y bibig ko niya. Kasla jay uso ita abibig dagiti artista. Wan nga raw, Maray. Nagsilang dagita bibig mo. Kunana ngamin ijay, nga itilas od ti pitong aldaw, makitan ti resulta na. Oh, anya nga ti madlaw mo di ti rupak. Adamo lata pekas-pekas mo. Ay na, agpo kauto dagita mare, kalpasan ti pitong aldaw. Ay, inusar mo mutan, di ko nam anangin na a collagen serum? Katuan, di mo aya madlaw a medyo naglightan di pikas ko. Huwag nga agpaiso. Medyo agpukpukawan dagiti pekas mo. Ay, uy, nag-like ka din ija-inflex ko? Katuan, siya pa'y team mo na nag-like, Hanggang saan kamot nag-comment? Ay, masapol pa'y ti pa nag-comment, aya. Sige, madamdaman to, tani, aglablaba akpay. Kita mo dagiti lalaba ka, nagabsuaw. Papanam, nakasukat ka man. Ay na, mapan ko man padasan di baro akaluklukat asalun di taili. Adda aya. Wan, adda ka no opening sale da. Nukas na, agpapukis ka. Agpakulayak pa iti buok. Kan, padasak man jay nail extension nga ibagbagada. Kasano ka ngay amakalaban no agpa-nail extension ka? Kat, anya ngay nga ruti usar nila kay ko no jak paglabaan. Ay na! Super duper bongga ka, madam! No daytoy akulay ti buok ti ipadas mo. Aya. Ti kayat ko, dayjay adda platinum highlight na ha? Jay medyo agpink, kas jay. Kasla K-pop. Ay na! Nagmayat day ta pinilim a kulor, madam! Kan dagiti ko kayat ko nga ada glitters na. Tapno no ingatok nga agpalawagak, sumilap. Kas jay. Ay na! Ayun, madam! Gets kon!
Ay na, nagswerte ka laki din a customer mi aya. Gaputa kayat mo a pumintas. Ma-avail mo ang jay promo mi. Ay, rumbang lang nga da discount ko. Ay, syempre buy one take one ako nada. 10,000 nakapackage amin ditan. 10,000? Naka-promo daytan? Ay, awan mo't igam ko akas ta kwarta ita. Ay na, can afford ka, madam. Si kapay mo't a super bongga. Ada nalagip ko. Ni Auntie Linda. Awan, iso. Oh, anya ngay, madam. Rugyan ka na papintasan. Sige. Nagadupay tilalaba. Ay, aldawon, jak pa'y nakaluto. Ni Nana Linda ti lumabas Nana Linda, mabit man lang. Apay. Jengay ututanga. Ay na, aguray ka Dominga. Taam mo mat kanyak. Un-una ag apautangan dagiti ada emergency na. Ni, saan kit din nga emergency? Di awan igatang ko iti bagas may. Ada mo trabaho nila kay Mau. Ah? Intun sumarunukan to. Tanay. Kaipat patulod ko ti kwarta kan ni Magdata. Emergency ka no nga main. Emergency? Kasano ko mga ada emergency na? Kastaw na iti pa nagpapapintas na. Kano nag-text kanya kada kano iti ospital. Ospital? Kano na pan nagpaparlor? Nailigos nga ta ijay parlor, iso ang nagpaitaray ijay ospital? Ay, kasta mo text na. Oray, basa aday ito'y text na kanyak. O, dayta. Manang Linda, pabuludan nakman iti kwarta, taaddaak dito'y ospital. Emergency, please. Ha? Apay, diyokit kitaan dagiti ifleflex na ijay Facebook? Amo kaya mo ti agpispis ba? Ha? Ay, ala. Urayak la sumgar iti dayto nga aramiden ni Magda. Oy, Magda. Imal aldawan ang nakakumot ka dita. Apay, agan ano ka? Ni, awan pa'y makan, mabisbisi na ko na naggapo iji construction. Di ka pa'y nakalutaw. Naggadupay alalabaam. Agsakit, takla ka. Na, agsakit ka. Nagsaranta ka, pinanawak itay bigat. Ikateman ta kumot mo. Malaminak nga road. Anya? Nagpaypayag-pagak. Iso ang nakaulis, Anya, tinasakit ka, bakit? Ay, amin, nasakit. Ay, no. Paglabaan nakpailaang matkas ka na paglutuan. Ay, wa. Jack mo ang masakit ka. Ay, buri ka, tadapadapang ka. Ay, nagpaypayag-pagak ko na magkang ka. Ay na, awan ti asim, iti asawam. Siyak pailaang mati paglabaan, kas ka na paglutuan. Siyak lang aron ti aglutom. Kan aglaba ka, ha. Nabambano ka nag-construction. Apay, kaya't mo amataya kon. Sige, siyang nga rodan ti mapanaglaba. No kaya't mo amataya kon. Ay, sana. Anya, kamutay. Nakasta, dagos ti ibaga. Ay, siya kung bakit? Naginana ka nga rodan. Ay, di nagpayamumot nga si Kasuan. Ay, unay kan. Ay, anyat kaya't mo si Daay. Nana Linda! Nana Linda! Oh, apay. Awan pa'y maipautang ko kin ka, Tasan pa'y nagbayad ni Magda. Umay mo kitaan da ito inflex ni Magda a picture na iji Facebook. Ay, adda manan? Adda, da ito, kitaan nyo na Kita man. Oh. Na. Pink ti kulay ti buok na. Kasla tayo mabuybuyak ijay tibay. Kandagiti kukuna Nagsilang kan naggatidug at talaga.
No kasta, saan apod no nga da ospital? Mano ayatim pa utang yu kan kuana? 10,000. Ha? Emergency ko na namot nga men. Namati kayumot adagaws? Ay, nasken nga agbayad ni Magda. Numabayadan na pa'y Ay nanana, mahilig nga agpasikat ni Magda iti Facebook. Nga, puro utang magayam tar aramatin na. Unay matan pare, kaasi ka matitikas ta mapaspasama kitibiyag mo. Apay matan ako namday ta. Araramidag da ito'y para iti pamilya. Katni nga, bakit mo nga mingaglaba? Agsakit nga raw. Agpayagpag. Iso amadan haganak. Ay. Ingka ipadoktura na. Narigatayin. Amangan no, mabalo ka na di na oras. Ay, itong bigat at alap. Pasak pa iti trabaho. Hanggang nagaduda kita alalabaan pare. Kasla saan mo't amalagto ti kabalyaw. Ay, inurnong ni bakit ka. Ay, ita nagabsuon ti lalabaan niyo. Sikan ti paglabaan na. Naglaing matan ni bakit mo? Ay atin tirik na, bakit? Anya amaya, tay na. Permi pa lang ti panagpayagpag ka. Ay, sikatin na nga iti may sakal di ngayon na pa. Ay kwa, mabisinak. Ay, nagdamagag ata ko nakno kinalong ti pusa ti karuba. Tani, pati lechon ngayon pagatang ko na ibos. Ay, kasla di nagkayat ang maimbagan na. Awa mo timbaga ka kasta. Kasla nga min agreklamo ka, nga ado ti kanag. Ay, sana ka reklamaw. Mas dawa. Taol ti mo tulang kaawan na batay. Ape, kinaram ko mo pati tulang. Ay, unay kamutan. Amin, aramidam nga isyo. Ay, nagpa-hospital ka nitong bigat. Ay, sa anon. Maimbag anak tumulaang. Apay ngamin aya, nakakumot ka. Ay, ingkakot ilapasan tilablabaam. Damag kala, damag. Ay, agsakita ko naglangarudan. Uy, nakituloy yung tiaglaba. Imay kalakinita. Tako na, no saan ka pa'y anangan. Ay, nagrigat na ya. Kalpasan na labak. Ibilag ko pa'y. Nagpudot. Amado. Ay, apay ante? Sika mo tinaglaba. Masakit ngamin di bakit? Ay, ipudno ka din agsaksakay. Nakakumot nga ron nga paypayagpag. Agsakit? Kano nag-post ijay Facebook? Ay na, nagmayat jay kulot abuok na. Kan pink pie. Aya. Ano jak pa mo nakita? Nagatidog dagiti kukuna. Nagsisilang da. Awan mo Facebook ko. Jak mo masangot ag Facebook. Kano oray siyak. Impakita lang kanyak ni Dominga. Kat ipalagip mo akan ni bakit mo di inutang na kanyak ako na pang emergency. Imutang ka na kayaw? Hindi ka kadagos ta ko na nangarod nga emergency. Anya, ay, maulawaksan. Siyak sa amutin ti maitara iti ospital. Jak amo nga dagayam utang na kada kayo. Nay, adag busbusin na ang motor iji sangwanan ti balayaw. Diyan sa magdil-deliver iti parcel. Apay, adaman order ni bakay. Anya mananda kita in order mo, Magda. Ay na, honey, relax ka ka din. Kwa? Ay, daytoy. Hair treatment para dito kakulkulay a buok ko. Pudno timbaga na antilinda. Nagpakulay ka gayam iti buok. Isumula nagkumkumot ka kung masakit ka. Nakitam ko inflex ko ijay Facebook ko lakay. Ay na, nagado ti nag-like si ka. Imutang kanto pa iti pinagpapintas mo kung antilinda. Para 10,000 laong mo. 10,000 laang? Lalaang am ti 10,000? Kwa. Ay, oy, kita am dagiti kukuk o. Nagpipintas da. Kasano nga ron ang makatrabaho ka nga dito balay? Nag-atidog mo't takukom. Kat sikapay laang, honey.
Di matla umayan nagbayad ni Magda. Ay na, inaldaw nga agpost iti picture na iti Facebook, nana. Naibus pa yun tilod ko iti kakitext kan kwa na hanggang di matag-reply. Ni lakay na ti makit-kita kang agtrab-trabaho di tabalayda. Ultimo aginaw, nilakay na amin. Ay, nahapay ngay. Si kaman mo tinag-atidug ti kukuna. Nasken nga iwanan na Ay, ibarangay kunday jay Magda. Ay, saan mabalin da ito yung aramidan na kanyak? Nasken mapasagidan ni Magda iti pagsasao ako nana. An-anwam ti adu alikes kadagiti flex mo. No puro utang dagita iti kinapudno. Ay, awan serbi ti adu alikes no ti utang kat saan mabayadan. Ay, lakay. Ay, honey, gayam. Ay, honey. Impabarangay nakmatan ni Auntie Malinda. Ay, naibabain akon. Ay kasangwam dayta Hindi pa lang amin nga ibagbagakken ka. Adi ka palapalastog. Makamuka mang bayad ka na kita utang mo. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. An-anwem ti adu alikes kadagiti inflex mo iti Facebook mo. No puro utang dagita iti kinapudno. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag. Na. Apay anak kami suot ka dita abak-bakatan. Ay, masurunak. Ado ti murang. Ngam nakiasawa mo tanti para laba. Ani Rubey. Na. Anya nga ron nga ay bakit? Karbangan na ti makiasawa. Ay, nakiasawa adagos. Uray kumaa, no saan amarigrigat ti nakiasawaan na. Ita, kalapaw laang ti balayda. Anya nga ron nga ay no isutigasat na. Ay, masurunak ka talaga. Imbes nga da para luto, agdalaws kan aglaba. Ita, sa balen ti balayda nga agasawa. Anya nga ron nga ay makaas-asawa nga ron man. Apay analiday ka. Damo akasangay ti anak ta inton bigat ngam awam pay sagana na. Adala ang basit apansit dita ngam kurang pay Ricardo na. Sa nabali ata makatawan na pay lang mo. Di na pay amo ti agreklamo na awan adu asagana. Inakbuludan dagiti pinggan, kutsara ken tinidor ni nanang. Kababain samat ngayon kabumulod. Maminsan lang mo't ngay nakbumulot. Kasangay mo't ti apu ko da. Ala, sikat ti makaam mo. Ang mababainak kanina nang mo. Kaslag kuskusilap no daduma. Atap mo la siguro dayta. Awan pa'y mo't nangag ko nga imbaga na amadi may papankan ka. Ayan ka din ni nanang, tatang. Napansamat nakichinda. Apay kaday. Buludag ko madya pinggan, kutsara ken tinidor. Agluto ak ngamin iti pansit. Ay, umay kayon tuway dya balayin ton bigat. Apay nga gluto ka iti pansit. Tay buludan pa iti plataw. Kasangay ngamin ti apu ko yutang. May satawanan ni baby. Makatawan gaya man ni baby. Ay, agsublikan to. Doon sumangpat ni nanang mau. Diyak amo dagita bulbuludem. Isaw ti paradulin ka dagita. Agsubliak nga rod no aldaw tang. Ay katun saan ko nga minabibyangan dagiti alikaman iti kusina. Mapanak nga rodan tang. Amang ano makariing ni baby. Nakaturog ija indayon na pinanawak. Apay pinanawam nga ay. Alayin ka nga rodan. Amang ano agsangit no makariing. Ngawan mariingan na akadwa na ijay. Ala, darasin! Pagta nagkita tayo dito ibang kagante. Mapan kayo man iti balay takaduan nyo ni Ruby nga agluto iti pansit. Kasangay ngamin ni baby. Adda ka din makatawan ni baby. Na, nagbiit mutan ti panawag. Makatawan na gaya mag. Iso nga rodante. Iso na lang na basit ti sagana. At dalakat basit na pagsasangwan tayo, mabalina.
Saan mo't kat amasapaw nga ado ti sagana no agkasangay ti ubeng? Dahita nga ron, timbaga ka ni Rubay, anday. Kuna na nga minakababain no basit ti sagana. Tinapatag kat naragsak tayaw iti kasangay ni Bebey. Saan aday ta sagana ti importantay? Agyaman kami ta maawatan nyo, ante. Imbag to lang adan to kawadwadan na, ta nayunan minto ti sagana. Umian gayam dagiti kakabsat mo dito, Leo. Kita ang basit ni baby tay nakbulodan ti ulis dananang. Imbag no kayat dati agpabulo di ti ulas. Labaak mo at sakbay nga isubli. Jay tupay pinggan kat nasiputak abinilang dapay sakbay nga inalada. Kasta ka di. Amangan no kunada anak kurangan. Padasag tuman kit ti adawaten ti daduma, taaduma ti plato da. Ay, saan ka dumaw dapat takababain? Urayam latan no adda ito da, tayo so ti alaem. An-anwan da ngay kumati ado nga alikaman da. No adda ito da. Kasla agserbi apakalaglagipan kadakwada. Di ka lang mabain. Urayam nagdisnodo da amang ted. Saan mo adawatan? Anyat ko pati ulas kas kada ikaman, buludan. Pasensya kayo nang. Diyak pa'y ngamin nakagatang iti alikaman mi. Imbag to no makagatang kami. Ay, day takot tay kunak nga agaganat ka makiasawa. Ayan nga ngayita. Buludam samot aminan. Nagadumat ti alikaman yun Apay no ipadawat yun la kanya kung ti daduma. Ay, inton matayak. Tadan to itad ko akas tawid yo. Di uray patawidan ka iti alikaman ko. Saan ka di amay mayat no itataka sa pulak unay, nanang? Ay, saan nga road? Tamang no madadaal yo. Alaon yun to, inton awanak. Kasapulak kumaita, kabayatan na jak pa'y nakagatang nang. Awan pa'y alikaman ko. Ay nga ubam day ta ubeng, papananyaw. Agurigor tang. Ipan ko iti doktor. Uyak nga min idirabi Apay ngay. Malala. Atoy. Ala mong ti karga to'y walit kaw. Imbag lang nga inayon yung apaggatang iti agas na. Ay na, agyaman na kunay tang. Saan ko kumanga awatan ng basit nga min ti kwarta? Ay nait-ited ko nga ron apagnayon yaw. Sigurado akasapulan ti ubaeng ti paggatang iti agas. Agyaman ako na itikin naman nakaawat yutang. Sapay ko tama kasubalit kaminto. Ay na, saan ka niya day ta pa nagsubalit ti panunuta manakaw? Ala, ipanmukid din ti ubeng iti ospital, tapno masigaw. Anya ka di tinapasama kiti ubeng, Mare. Idinadamag ko nga da kayo dito ospital. Maya ka dagos. Pulmonya ka no, Mare. Madanaganak itay tamarigatan nga umangas. Ay, no apay mo't nga graman ubeng kat atakaran ti sakit. Sapay awan dakkel agad tada kwarta. Anyang iti paggatang ko kadagiti paggatang ti doktor. Ay, ngala, di kagdanag, Mare. Saan ko abaybay anti inanak ko iti bunyag. Ay na, agyaman ako na ikan kamari. Sapay ko mata ni Apo Diyos timang sumalit iti kinasingpet mo. Ay wen, Mare. Kastala ti biyag agti tinulong tayo iti rigat. Rumbang lang nga subalitak mo ti kinasayaat mo, idagad adal ta. Makipangpanganak iti balon mo, tawan balon ko. Bak nang kansamot itan tagsuswerte ti negosyo. Alaan ka kas servidora iti restaurant ko. Nakiasawa ka matan, Mare. Kwartaman, tapagbayad ko iti utang ko. Anya man ang tinakautangam? Intayak nga road, angam na bakmat. Ay na, day takat sugal ti pakaut-utangam maun. Awanan ti kwartak. Adamot nakita ka kwarta iti walit mo. Inted kun ken ni Robe, idi impan na ti ubing iji ospital. Anya? Ay, apay asan asyak tinang tadamit ti kwarta? Na, masakit ka kaday, tapno ited kukan ka. Na, Ay, manugal abakit. angam no mga bakak.
Igatang kumot iti masapsapul ta dito balay. Namin ano ka kadiayaan ng abak. Bilang man, no namin ano kamat anaabak. Imbaglakit din tama nagtulong tininang ti anak ta. Naimbagang ti anak ta asaan adakkel ti gastuta. Ay, dakkel nga rod ayaman ko iti dayjay agayim kan kaadalak. Nagasat tapay lang bakag. Nagalas adenggan day ta bakit nga awag mo? Ha? Sa anak pa'y matabakit. Ay, tapno di mumut ko na. Baby nga rudan ati awag ko kan ka. Baby? Nalabas mo to. Babes laangan. Tapno ti anak ta ti awagan ta iti baby. Sana bagay ngagpaiso ti bakit nga awag ko kan ka. Sapay kaubingan kan ka pimpintasam. Kaya't mo nga rodmat nga awagan ka iti lakay. Ah, Sana bagay. Imbag ta imay ka dito tsindaan. Kaya't mo ka dito agabroad. Abroad? Anya nga iti gastusat nga abroad. Ada kabsat ko ija Middle East. Agkasapulan ka no ti amo na iti para aware. Nasingpet damot ka no ijay. Awan mat aramata ka mapanijay. Makaammo ka nun ti employer mo. Agdalan ka laang iti agency. Ipawitan na ka ti employer mo iti aramatam. Nasingpet nga ta day ta nga employer. Nasingpot ta employer mo't laang ti kabsat ko. Naganak ti amo na, iso akasapulan dati agawir iti ubeng. Agkasapulan ka no di employer ti kabsat ni Marie Claire iti para awer. asino nga tinakita da amapan ijayan ti kapsat na? Ibaga na asyak ka no. Naanos ka nasingpet da ka no. Kaya't mo ka di timapan, babes? Tapno maisaganat ako maati masakbayan ti anak ta. Bareng mapadakkel tamat ti balay ta. Si kakit din ti mapanagsapol kat siyak ti agawir iti anak ta. Ngam ijay papanak kat isuda ti makaammo ti amin. Awan gastos ta. No si ka ti agaplay, adupay ti kasapulan ta akwarta. Saan kanto nga ta amarigata ni Jai? Nagbayag ka numat ti kabsat ni Marie Claire. Tanasingpet da. Oh, da kayo mat na. Ada ka di bagayo? Ala, man dagiti alikaman ni tatangyaw nga adda ditoy. Ha? Ti ka di inted na kanyak na? Apay ko mga ited na kat alikaman ijay balay dagijay. Yag mo, takasapulan may. Anya ka di ka dagijay ti alaan nyo na. Sapay us-usaran mi pay dagijay. Kasapulan mi met nga road. Jay wasay, pala kan bareta. Apay no ito diyula ko man na. Awan nga min paggatang mi pay. Adapay mat nabati ija balayo. Ay ladingitak. Angam kasapulan mi may. Taagpatrabaho kami. Alaan nyo ang arod na. Takukwayo mat nga rod. Nalpasan ti amin akasapulan tapno ag-flight kan, Mare. Inasikaso ti employer mo. Nabiit lang ta direct hiring nga may. Nagbiit mata. Kunak na mabayag pay. Agsagana kakit din, ta itulot kanto iji airport. Sabten na kakano ti kabsat ko iji airport, iji Dubai. Kadwa na ki driver ti employer yaw. Nagbiitan? Mas daw lakit di ti asawak. Numamuan na dandani ako nag-flight. Barang agbaliw mo ti panagbiag mo, Maray. Mapadakkel mo ti balayaw. Kan maisaganaam ti panagadal to ti anak mo. Ay na, agyaman akunay kan ka, amare. Sika ti empay ti Diyos, amang tulong kanyak itirigrigat ko. Hello, babes. Imbag ti mawag ka manan. Mailiw kami unayin kan ka. Isu nga imawag tamailiwak mat unay, babes. Kumusta? Nalpas ka din ti balay tayo? Nalpasan, babes. Mabalin mo ti agawid. Agnegosyo talaangan ditoy. Ilepas ko laang ti kontrata, tagawid akon. Adamat pagpuunan tang agnegosyo? Uwan, babes.
May mayat mo't lang no saan tayo nagsisina kada baby. Wen, babes, saan kayo ang madanagan? Mabiitan ti panagawid ko. Urayan may iti anak tati sa sangpot mo. Agandad ka akanayon dita, ha? Kasta kayo matiti anak ta. Agan-anad kayo akanayon. I love you, babes. Love you, babes. Bye. Ada ka matgaya mga anak ko. Ay na, di mo pa'y matimbagbag Kinalaat na kami. Wen atatang tapno sorpresa. Ay na, saan ko aninamnama akas to'y tigasat mo? Wen nga rodtang. Awan pulos kwartami. Ngam nakapanak ijay Dubai adi na oras. Ay na, dakilan ti balayaw. Kahit agsubli ka kanipay ijay abroad. Saanan tang? Agnegosyo kami laengan. Nasayaat dahi ta, anak. May mayat matlaeng, no adda ka dito'y pagilyan tayaw. Ay, nagdalusak dito'y balay. Kat nairuwar ko dagiti alikamen a plato kas kada malukong. Ited ko kan tinaduma, anak ko. Ay, saanan nang? Nakagatang akon iti plato kanda dumapay. Dumaw dawat ak idi atawan paggatang ko. Ita, saan akon dumawat pay nang? Ay na, bakit? Ita pa'y akabaalan nati gumatang. Idi pa'y kumaa nga agkasapulan tap natulungam itirigat na. Saan nga ita? Adinan kasapulan. Kat daytoy tilaglagi pama, bakit? Di mo pagurayin aging ga itibigat ti kaarubam, numabalin mo mat ita at tulungan. Lakay, ay wan, naamiris ko ang nagbidutak gayam. Saanak ang nagimula iti sakit tinakam nang. Ni Apo Diyos laang ti kamang ko, no kasjay nga agrigatak. Iso akin na asyan na. Ditan papagayam tinaggibusan ti pakasaritaan, anaadaw iti pagsasao ako nana. Di mo pagurayen aging gay tibigat ti karubam, no mabalin mo itan at tulungan. Dito'y drama tayo, kastala ti biyag. Lakay, apay abim masit jay bagas. Kat namin dua talaang matanag isaang. Ay na, imay ngamin ni Maria itay aldaw. Dimawat iti bagas. Tawan ka no maisaang da. Anya, dimawat manan. Ay, agruamdan at talaga. Ay, masyanak nga ron ka dagiti apo ta. Tamabisinanda ka naon. Awan mat bagas da. Apay akanayon adata ti umayanda. Nukasta nga awan bagas da. Ala, bay amaon bakit? Takas tala tibiyag at talaga. Kaasyan dagiti naganak, dagiti anak da. Ay, kastalat ka day. Hanya ngay nga raud. Kasta talaga. Ibaga masukatan dati nalada abagas. Saan amabalin alibre manan, agruamdan at talaga. Ay na, nabsuga ka. Nagimas nga mintisinda tayo. Tilapia prito kan natay. Un nga rod lakay. Imbaglaang tanang ted ni tatang iti tilapia kan natangda. Ay. Saan na kanon nga ibagbagakin ni nanang taagungod? Day jemot nga inam. Day tala agong unget ter aramiden na. Kagurgura na ka talaga ni nanang mo niya. Bay amlat ta. Nulakit ta saan nakaadangran, aguli magkalatan. Una ngam unget nga unget, makapasuron. Bay amon kunakmag. Ala, tagi dalimana ka. Sumublat mat dagiti anak ta inton sumangpet daan nagay ayam. Ay katwa na, sana bale. Tain lasinam ida iti sidain da. Paripong, mabalin ka di si kalangan ti kadwa nga agaramin iti kulungan ti baboy. Tangdanan ka. Ha? Kuan. Una. Imado nga min ti baboy ko. Iso anas kan ti kanayunan na kulungan da.
Kadawon Mabalintan ti mangrugin ton bigat pare. Ta nagatang mo ito iti materyales. O sige pare. Ang mabalin ka diti advance pare. Awan nga minigatang ko iti bagas mi ka. Ay, wala pare. Ikang kaitan iti 1,000. Naimbag pa'y da pa, Ricardo. Ta umas asenso ti biyag da. Kaano nga tamat nga umasenso ti biyag tayo? Adda sa nikwada. Iso da ita ti pagkarit da. Ngun nga rod na. Kita di balay da. Napadakkel dan. Kan sigod nga da talon da nalawa. Adda pa'y duavan apa ibibiyahe da. Agsangpit la kadakwada ti kwarta. Kat ita, madumanan ti baboy na. Numala ko na dagi ti baboy na. Di adun tumanan ti kwartada. Ay, datao nga nga talakay. Kaanumat nga umasenso ti biyag tayo. Saan mo na namnamahan da ita? Tawan sa nikwata, apagtaudan ti pagpunan ta. Narigat ti basta umutang lataditan. Sa bagay May mayatan ti kastoy abiyag ta. Tawan utang nga pampanunutan. Makabanog mat. Pare Ricardo, ag inanak pa man. Namin anukan anagina na. Nabanog ang amin pare. Awan malpas taano dahil talagin inanatir aramida. Sige nga roden pare. Nagawid aklangan. Na? Ditakan. Nanay. Pare pong. Pare, agsubli ka. Agtrabaho tapay. Anya mo tunday jay abong tapi manaw latan? Talaga gaya masadot daya tao. Ti made. Nagkid daw iti advance sa sweldo na. Inikak iti 1,000. Pakanampay? Ngam kas jay gayam ti ugali na. Podno ti ko na ti daduma asadot kanaw. Uraik asumurek inton bigat. Kasanon ti 1,000 nga in advance mo kenkwana? Baya mo na. Anya pa nga ron nga. Ay, sana mabalin. Alaog ti 800. Ngamin, 200 pesos laang mat ti katukad ti trinabaho na. Nagkiwar laang mat iti siminto ti naramid na. Idi kwan, agtugaw manan, kat boy-buyaan na kang agtrab-trabaho. Tulong kun ken ko ana di 1,000. Isa bayam latan. Ay, saan na mabalain? Naglalaingan nan ngay. No saan nga agsubling tun bigat? Talaga ang papanak iti balay da. Taalaag kan kwa na ti 800. Nanang, adda ka di manti kayo. Dumawatak man. Anya? Awan manti kayo? Itayag sapa, imay ka manen nagdawat iti kapi kan asukar. Ita, manti ka mo ti dawatam. Awan nga rod manti kami, nanang. Anya? Awan manti kayo? Awan. Ala, agawid kan. Ni nanang mo. Ang kwa, dumawatak man nga rod iti asin kan asukar. Anya? Awan lati di ka daw dawatan. Kan dumawatak pa'y iti noodles kan dilatayo. Wano saan itlog. Aginggat ka anaw nga agdaw-dawat kalatan, Maria. Apay, awan ka di trabaho ti asawam. Awan nga rod, nanang. Ti kudam kit day, sado ti asawam. Nagpadaan nyo asadot. Sige, nanang, tenak iji ko sinayo, Mga laak kadagiti daw-dawata. Napanan? Nagpuskol talaga ti rupanan? Paribong, umay ko alaon ta 800 pesos anat da iji 1K nga in advance nilakay ko kan ka. Ha? 800 pesos? 200 lang ti kaibatugan ti inubra medical man. Logi kami pa'y. Ta pinagmerienda kan pinakanda ka iti lunch. Anya? Kadno na bambanugak? Saan tumat nga minakayat nila kayo mo nga ginanaak? Ti kayat na. Trabaho at trabaho. Apay, sana kaya mabambanog. Makinantubay kat mabanog. Sakto lakit din na taulaang. Siya ka mismo ti makapanagnag asadot ka. Ado ti panagtugtugaw mo ngam ti panagtrabahom. Alakit din, mudtuyin ta 800 ta innakon. Awanan na. Ingatang man iti bagas mi. No kasta, inkay karo. Diya kayatin ti agtrabaho kada kayo. Mabanugak apirme.
Gaputa didak kayat apaginanaon. Apay manen ngayon may ka, Maria. Anya manen, tidawata mo. Umay ka kadimanan agdawat iti Ricardo ti Sidayaw, Maria. Saan tatang? No di kat dumawatak iti bagasyaw. Sige. Ingkalatan mangala ije kusina. Naglalaingamon ngay, tagdawat ka manen iti bagas. Ninanang mo't, kasla sa andak nga anak iti kasta pa nagsasauyaw. Bayamon at dumawat iti pagas. Takaasimat dang iti aputa. Ay, sana mabalin. Hoy, Maria, kasta kayo kadilatan, tiagdaw-dawat iti bagas, kan anyapay dita. Awan nga rod bagas ni nanang. Kakaasi ni ading mo Frida ng altrab-trabaho, tapno adakanan may, ngam umay mula daw dawatan. Ala, bayamon, bakit? Ikamon, takaasi dagiti anak da. Nuko na ka saan? Saan? Unay mga aminan ti biyag mi aya. Tanak kurkurapay kami pa'y nga marabutay. No adda kumamot sa ni Kwame, di mayat kumamot ti biyag mi ita. Hoy, Maria, tandaan nam da ito'y nga ibagakan ka. Uray awan sa nikwa, no nagagat ka, umasidagkan ka ti grasya. Naiturong ko gayam dito indayon. Nay, baong. Ay, bagkapay. Tanakaindayon kala dito'y paraangan yaw. Ay natatang. Naiturong ko nga rod. Nagmayat lakit din tagindayon na maturog dito'y paraangan na ya. Nang runata na parir. Ay, imbag man tagin indayon kalaang dito'y. Idinto ta siyak. Kat inak mangala iti balangag akanan ti baboy may. Ay, kating kayo lata, tatang. Ay, nagmayat kat ti biyag maun bong. Kaslaawan pamilyam. Ha? Nunapan ka kuma nagsapol iti panggedam. Di nasaya at kuma. Agsapulak to, nawanan ka nin may. Angam no ita, dapay lama isaang may. Awan manen may isaang mi. Umayak manen agdawat iti bagasyo. Nakakurkurapay kami unay. Kasanumat nga men, kat sadot kayo mat nga agasawa. Aggagat kayo nga main, anak ko. Tatin agagat, saan nga agbisain? Naimbag pa'y dalilyaken kardo, taado ti sanikwada. Nagasawa dagijay nga awan tawid da asanikwa. Ngam gaputa nagagat da. Iso anasaya atan ti biyag da. Kung awan mat ngamin panggadan mi. Awan agayab kada kaming agtrabaho. Uray aglabala ko mano iso. Aggagat kayo mat ngamin tapno adda agtalak kada kayo. Awan grasya nga umasidag kada kayo, gapota sadot kayo. Ulitak tay nakunakan ka iday. Uray awan sa nikwa. No aggagat ka, umasidagkan ka ti grasya. Pare Cardaw, amang ano adda mabalin mo ngay patrabaho kanyak. Kasapulak ti trabaho, pare. Ay, kwa. Inunaan na kan ni Tata Igme, pare. Ison tinalak amang talon iti may sapay at talon ko. Isakla ko man, pare. Lakayan ni Tata Igme. Di nan kabalan ti trabaho. Nagagat ni Tata Igme kat agtalagak kan ko na, pare. Awan pa nagtalag ko kan ka, gaputas sadot ka. Ha? Pasensya ka na, ngam saan ka akayat nga agtrabaho kanyak. Gaputa awan malpas sa trabaho kan ka. Sadot ka ngamin. Agagatakitan, pare. Agsapol kay ti sabali pag-applyan, pare. Ha? Tano siya, naikatan ti panagtalag ko kan ka. Kasano itan lakay, awan mayat nga agpautang kanyak. Tapno adda ko mapagpuunak iti negosyo. Awan kano panagtalag da kanyak. Amangan kano no sayang lang ti kwarta nga ipautang da kanyak. Anya matan. Amangan kano no saan ko amabayadan. Awan mat mayat nga agpatrabaho kanyak. Nga oray imbagak nga aggagata kaun.
Naikatan ti panagtalag dagiti kalugaran ta kadata. Takasanungag paiso, awan trabaho a pagbayagan ta. Maikat ta adagos, tasadot tamad. Agagat ta itan, bakit? Husto lang ang tinakuna kanyak ni nanang. Uray awan sa nikwa, no aggagat ka, umasidag ti grasya kan ka. Bakit? Pudno, saan ka day? Kas ita, gapo iti kinasadot na. Awan ti mayat ka datang agpatrabaho. Bayan, padasag ti mapan ni Jaili. Ket no maawat ak iti trabaho, aggagat ako iti husto. Sige. Awatan ka, talapaho nito hardware. Basta kakakit ka, ha? Ay, sir, ikarik. Okay. Sige, mapalin mo na talapaho no pikat. Sir, ket agyaman ako na. Oh, adto'y nanang, umay kayo padiguan iti sidaan. Sinigang abangos. Ado ti linutok. Ha? Itaman pa'y, Maria. Addan trabaho ni buong nanang. Kat siyakmat, addamat basit maganganan siyak iti panaglaklakok iti nateng. Ay, kasta. Nasaya at launay adenggan. Aggagat kami nanang. Ay, nasaya at launay anak ko. Tati nagagat amanggad. Saan nga agbisain? Aggagat kayo, kat agurnong kayo, para iti masakbayan dagiti anak yaw. Nanang, talaga nga aggagat kami itan. Iti kasta, umasidag ti grasya kada kami, akas iti kunayaw nanang. Pudno day ta. Uray awan sa nikwa, no aggagat ka, umasidagkan ka ti grasya. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Ana daw iti pagsasao ako nana. Uray awan sa nikwa, no aggagat ka, umasidegken ka ti grasya. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag. Oh, Manolo, itay kakadipay nga agur-uray dita. Katun may sa oras kun san agur-uray. Pasensyakan ata nagado ti laklakwak. Di pa'y nga minsimbrak day tinangdanak a sales lady. Oh, anya ti alaam? Di man pagabono kadagiti mulak anatang. Ala, sobra ka nga ron, tagpili ka no, anya ti kayat mo. Utang manan na. Ay, wen, basta si ka, awan problema. Amok mo't analaing kang agbayad ka. Agasam day tabagbagkatam Manolo. Abuno day to, itata. Duasa ako day ta. May salaeng. Ay kunak no dua. Nakabagkat ka lang arudan at dapat nakasupot nga awit mo. Anyangay ti karga day ta. Bastok man ta, talon ko, tata. Sardinas. Mga asawa kang haminain. Tapno at damat katulungam. Narigat ti aglaklakay nga agmaymay sa Manulaw. Labasan kayo manlangan. Masurunakan ka. Ay, mangkita ka ditan, uray bakitay. Apay ngay, taawan payla ni Manolo kat ngay, sumipngutan. Ay napakadanagan nyo ayang amin nanang, agawid tulat na. Kuna namot amapan umutang iti pagabuno na kadagiti mula na. Isungarod anarabyan. Nanang, si Mang Puten to'y urayin nyo nga anak yun. Ay, agdaywer-diwer ka mo anak ko. Medyo nagainumak labas. Itaman pa, anaginom ka. Ayan je panabas. Panabas? Ano nyo nga iti panabas manong? Daman mapan ko tabasan. Rabiain mapan ka pa'y laag tabas. Marurudak ka. Hindi nakmatlasar nga ng tisalbag alakay. Anay, sino ay aday tadak-dak ka matam? Dadya alakay Sino alakay manong? Nilakay Rome. Basta makita na. Damagan na no kaano ak amang asawa.
Sana'y baga abaak abaro. Makauma. Ayan, nandiyan pa na ba sa'yo? Ay. Saan ka man nga agang-angaw iti kasta, Manolo? Ay, Edna, anak ko. Inkailamang dyan panabas. Wala nang, nalipatak pa'y kit din no sa dino tinanggi kabila. Ay, inka maturugay, Manolo. Tila pampanunutam. Binagaanda ka laang abaak, makaungat kaan. Ay, makapatay ako naktumat nga may. Ingkakit di maturugay. Kasanungay nanang, riingag ka din ni Manong Manulo. Ay, di mo ririingan. Mga tulatan no mabisain. Itaman pa'y nga inom ni Manong Manulo. Mas dawak nga rod. Kasanumang amin ni Tata Rumi. Awan pilpil yun na nga oras a panagangaw nakin ni Manong Manulo. Ay, wen nga rod. Kasjamot nga may ni Manong mo. Sana matagtagaray. No nasakit tinakam na, agbartak matan. Kalpasan na, agbirok iti panabas. Isus, nakaamama. Ay, iso nga rod ajak kayat nga agbartak ni Manong mo. Tanaungat no mabartak. Pumatay kanukit din. Agasaman tagbirok iti panabas. Ay, nagsapa pa'y laang nagpudutin. Ngumisitak manen ang mapanaggapas no kastoy laang. Kunak tumat ngamin kan kang aglong sleeve ka. Ay, Manong, masabat ka ni Tata Rumi. Nay, nagkuyog matdagiti ang kabsat. Un tata, mapan kami man makisakakin ni Manong ko. Ay na, awan serbi ti gagay, no awan ti kapisi ti pusaw. Ay na Tata Rumi, dandani akon makiasawa. Ni Manong mo ngay, mate. Agbaak ka dilatan. Parta ka man gid ti magna, tani, aldawon. O sige tata, panawan da ka pa'y dito eh. Unayen. Kasano sa anak ang makaungat iti kasta panagsasaw na dahi talakay. Si kakit dimot Manong, para day jay laang nga imbagana, makaungot kan. Makauman. Tunggal kita kami, dahi jay laangan ti damdamagan na. Pasensya amlata ka din. Naangaw at talaga ni Tata Rumi. Nasaya ata simrot kan. Anya itayan tinagan mo? Fairly tinagan ko, Manang. Aywan kaya man niya. Kabisadom ka din dagiti lakok dito'y agri-supply? Saan pa'y amin, Manang? Bayam ta isurok ka. Tapno inton awanak, amumter aramidam. Wan, Manang. Mabalin ka din nga overtime. Ado nga milata dagiti customer ko, aginggat alas 6 iti rabii. Wan latta, Manang. Mabalin latta. Nagsaya atan, tasikatin nalak a sales lady. Dagiti nga mindaduma, saan da mabalin nga overtime, taadda ka no anak da. Awan anak ko, Manang. Ay, awan? Singgulak pa'y nga, main. Ay, kunak no adan asawam. Mala, baron makapili kanto iti baro ka dagiti customer ko. Adu kat ti baro a customer ko. Dandanin sa kano makiasawa jay buridak mao. Awan, ni Janet. Intun umay abulan ti kasarday jay nobyo na. Ay nasaya at saan na tuladin ni Manong na Manulo abaak. Ay, Jack manamoy ti dayjay nga anak ko. Adamat itsura ni Manolo. Agam, talagan sa nga aglaklakayan, abaro. Pangasawaem sayang jay kinataraki na. Ay na, uray kayat ko. Tadyak mat mapilit. Kanayon ko akan tiyawan no makita. Umisim-isim latamay. Anya tigatanga, Manong. Sa anak agumatang. Umay ko lang kumabayadan dya inutang kong abuno. Kasta ka di. Ibagam laang nga no anya tinagan mo. Tabirukak di tilistaan. O sige, bayadak, tamangalak manan iti abuno. Kasta ka di. Saan ko ama desisyonan day ta? Awan nga medya akin kukwa, nagbakasyon. Mamunak matkit di.
Nabayaga ko na customer na. Diyak ngamin makuntag di number na. Mabalin ka ding agsublikan tulaangan. Ato nga minter aramida ka Jefarm ko. Agsublikan to inton bigat. Anya ngamin aya, tinagan mo, manong. Anya jay ko na, Manulaw. Saan ka anak ka utang iti abunaw? Ay, saan nga ron nanang? Di nak pinautangan jay sa lady. Ang agsubliak manan inton bigat. Ay, masapol ama abunwan jay mulam anak ko. Unanang, isungarod nga agsubliak inton bigat ije farm supply. Nakatugaw ka mutlap taditan anak ko. Unanang, ni Manong Manulot yaglutluto. Binaybay ako na. Kakaiso na kagagagitan na. Uy, nga rod. Nadlaw ko mat anaragsak ita nga aldaw. Gimatang pa'y iti sidaan, nanang. Mayat sa timod na ita. Mas daawak nga rod. Saan damot ka no a pinautangan ni ti abuno? Saan na siguro anasabat ni Tata Rome? Akan ayon ang mga asarkan kwa na iti kinabaak na. Wan, ni Manolo day tadakdak kamatam. Nasingpot a customer ko day ta. Kat, nagbayadan? Wan, manang. Ngam ko nagsubli ita ta damagag pay kan ka, numabalin nga umutang manan. Ikamlatan, naanos day ta. Wan bareng agsubli itang aldaw, manang. Feli, barupay day jay. Ala, ni manang mat. Pumod nun sakit ni jay imbaga ka makabiro kan iti baro Ala. Sige, manang. Tani, umadadon na giti customer. Sige nga rod, asikaswam ida na imbag. Nagado ti customer itang aldaw. Sapayag may saak. Manong, anya itayin tinagan mo? Ha? Ay, nagbiit mo maten analipatan tinagan ko. Manulo tinagan ko. Wan gayam. Mabiit lang Talak ko pa'y dagito'y daduma. Makauray ka kadeng? Wan. Saan ka nga agapura? Agurayak. Agtugaw ka pa'y laang ditawan. Mabiit lang. Awan mo't ni Manong Manulo. Nagawid san? Saanin ang nakauray? Ay, nagadumot ngamin ti customer itay. Ate, awanan ti customer Ay, kunak no nagawid kan, Manong. Saan? Napanak lang gimatang iti meriendaan ta. Ha? Ay, nakababain mo't kan ka. Tas sikapay tinapan gimatang. Sikamat? Apay kumangay amabain ka. Ay, sa dino ti mabalinta pagtugawan. Hello, Manang. Ay pasensya ka, takabasbasak di text mo. Ada dita ni Manolo? Ay, wan, Manang. Umay na alaan di utangan ng abuno. Nakapili ka din? Ay, wan, Manang. Adan. Ay kababain. Nagururay anabayag. Isupay kit di atin napan gimatang iti meriendami, Manang. Ha? Ni, sabalin sa dayta na. Agmerienda kami laeng mat. Mangaw ko lang day jay. Si kakit di mat. Malaitad munton kan kwa na, jay abuno nga ututangan na. Wan, Manang. Ay agas man day tabagbag ka tayo Manulaw. Abuno ka di maninday ta. Tata, ilugan ko iti tricycle. Ay unay ka ta naggagit kan barok. Awan mo't bibiyagam. Addan to, tata. Ha? Dandani akon mga sawa. Ay, adan. San nakton nga angawan na ba, tata? Nagsaya atin ngay no kasta. Ay, agab-abuno gayam ni Manong mo. Anya orasan? Lupasan na kanunanang, santo aginanang. Ay, naggagat ni Manong mo ita Kasla naragsak mo't anaggapo dita agri-supply.
Addan sa pakaragsakan na. Siguro, saan na nasabat ni Tata Romy, nanang? Nalabas mo ngamin ti panagangaw day di alakay. Ay, wen nga rod anak ko. Taada tay pagsasaw ako nana. Di mo labsan ti agangaw. Tadi mo amaw ti gasat iti masakbayan. Anya, umay kan agbayad iti abono nga inutang mo? Wan ko ma. Kaano lang na inalanday ta? Awan sapay makabulan. Apay, nakaapit kan. Saan pa imaya ko na. Umay mon sala ang bisitaon ni Feli Ah? Medyo. Kunakon kat. Feli! Feli! Mabitlaang manang, humayon. Darasam, tadagbayad! Asino ti? Umay ka nagbayad? Ala, Ano? agsarita kayo. Ikan kayo iti makun ko na a privacy. Ay nakitutak. Kung ada akasar ni Manolo itangal daw. Ay, wen, kaka. Sumuro takto kadakwa da ijay simban inton madamdama. Ay awanin at ang angawak abaak. Tani, mga sawa mo gaya bay. Ay, katuwan Ay, jay sales lady ijay agri-supply tinaasawa na. Ay nasaya at ano kasta. Ay, umun-una kuman ni ading na Janet nga agkasar. Ang nagsarita da, ani manulon ti umuna. Imbag atay manugot ni Janet. Ay, wen talakay mo't ngaminan ni Manong na. Kasta latibiyag Ay, wen kaka. Ala, agtugaw kalatan. Tama panak pa ijay simbaan. Ay, no kayat mo, sumurot ka. Ay huwan man. Buyaak man ti pa nagkasar jay baak. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaa daw iti pagsasao ako nana. Di mo labsen ti agangaw. Tadi mo ammo ti gasat iti masakbayan. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biag.